Voin hi May ni thum sang ni som ni pakhat thotran ni ania. Mizo official channel thir tu le ngai thatu zong zong te chibai vek ule. Nimin May ni hi khan Myanmar thil thleng tam taka oma chu chu kanon puang chuak do nani. Nimin April ni hia Rangoon ing sing kong zo a chuan mipui kong zo an thanem hlea. Nam le sa kho in thlir na om lovin lungrual takin generation XYZ te kai hruina hnuaya phur takle thatho takin si paite dulo na an lan tira luang takin kongzo hian zo fel thei ti hriat ani nimin khan mindat miawa helicopter atum don ti mindat mi puiten an hria an hel hlea mi pui himna ti se thei an phur le phur lo chu mindat mi pui hruai tu mi poimo ten sipai battalion number zani somli pasari chung thengin enfian tumti hriatani mindat khomi puite hi an huai sen hlea mi then khat soidan chuan an lulula an thinarim to chuan thi an hlaumi alawa Israel sipaite anga mit aya mit ha aya ha ti mai thinan ni wangin Burma sipaite po hian an bai thangam vak lo ni nan soi Burma sipaite ro chuan helicopter a hian ral thuam phur lovin poisa siamna moni paper phur turangin anin soi thungani nimin May ni hi khan pha khan long khina cheng pawalai pakhatin anun na hlutaka chana mi panga item lovin hliam na takan tur bok ni in mi pui veng him tu Paul News chuan an talang ramtana martar te anom bel zela anthi sen hi a thlonin aluang ral lo tapang tin an soi mi puin silai an lek chuak veta Mandalay lama chuan Myanmar sipaiten civil mi ral thuam an man saklai social media anti darna sa hlea veng chung social media lama 69 le Sin Pan Street Mandalay ya mi pui silai keng le Myanmar sipai silai keng te ral le lam ve ve an kallani khit hit media in thalak aron pho chu atangin sui cloud ti sop chevela Myanmar sipaiten civil mi pathum an man lai lang bok tahan boruak toy ti hian tahan khobul vel po a hru tel veka theito pin chanchin da pa pos sisiam ani Myanmar lama mizo una te soidanin tunlai chu tahan po atahan theibik lova kan thian tha te an kim to lo hle maya Burma mi puiten aizo chu kan pan tam hle sia ma se tahan hi ariang bik lowania mundanga tangin minlo ngai tu vak du su o thuoi chu himna ti angin kan la him zele tin an soyani CDM thop tu doctor chu ama chena ina thia mu ani Kachin State Bamo khopuyom Dr. Minjoy chu doctor lar takania Burma sipaiten thunei na anlak nu atangin CDM a thopa wangin a hna chaw sana Burma sipai ho chuan an tho chunzom le turin an hria tira ma se a chunzom du chuang lawa sipai sarkar na adu lo wangin 505 dan mangin thu boyan siam saka manan tumta ani ebrini somthum zandar ko vela khan a in chunga thuthleng chunga thin veng chung mi puite chuan an hmuta ani veng chunga mi pakhat chuan a thi tia thu thang chu thu dik ani thu asoya a thi dan ro chiang taka hriat ani lo aruang ro chu damdoina postmortem mek ani anti yangun kho pui chanchin thar yangun kho puya Salvation Army ko hran biakina Burma sipaite chuan kongkhar hongro u antia kongka an hon saklo wangin kongkhar chu ti sia in an luta thalai mi engmozat an man tin an soya antan itong trai pui zelang u Mount Alobum in beina a Kachin Independence Army KIA te po anin so nge tultul KIA le KNU nam sipaiten Alobum tlanga Burma sipai kem an lak sak to chu Burma sipai te hian lak let ngei tumin tun thlengin anin do chhun zom zela Mount Alobum le luang zala ma te KIA le KNU te chuan an mani ron zoma training chuak tharte nen anin so nge tulani Burma sipaiten jet fighter ral thuam phur tu motor lian machine gun te nena an kem lui KIA ten an chu saktak chu lak let ngei tumin an thok rip thin hlea ma se tun thlengin achan chezo ka an na tang zel chu ani KNU le KIA intelligence lam te hi an thakhop maya
Burma sipai te che dan chanchin KIA le KNU te an hriat tir zung thina wangin Burma sipai te hian ri artui phurang main ma an son theilawani nemin mai nin hi pathiani chundar som pakhata Myanmar mun hranga nasataka kongzo ania man tok po anom nualani Thipo Sun State ta tlangwal pakhat ka hlumania mita mutu te soidanin alua hian silaimu pathum lai alu tani anti nimin meininga sangni somni pakhat khan Myanmar mun hranga nasataka kongzo ania man tok po anom nual ani nimin kongzo a thizat kan hriat thei chin te chu heng te hi ani Thipo Sun State ta pakhat Mandalaya pani Phakan Kachin State ta pakhat Watlat Sagaing Division a pani Nongchoa pani te anni Chin State kha pui ha kha mi pui humhim tu CDF le Myanmar sipai te in matsonin anin kap tranta Myanmar sipai te chu mi pui humhim tu CDF lamchuan inrarin na thuan lo petoa andu danang le an thil phu tangin sipai ten thilan tilawani chuan silai an met puak don ani tin an lo volok to ani nimin mei ni ni zana ha kha mi puite chuan silai puak thoman hria CDF le sipai te inkara har sana athleng chhoti an ta langa anin kap tran ta ti an soyani halka khuwa shobuk veng an ti maya sipai lam le Chin State sipai CDF te chu anin machon mek ti an soi CDF lam chuan sipai te hena February ni khat atanga Myanmar sipai ten CDM le akai hnoya an mi man te chu chhuwa thuai turin an phu ti an ta langa an thil phu chu a hlotling lawani chuan silai me pu an tum thu Myanmar sipai ten lo hriat tir to ani ma se ni zan thleng khan sipai hne na tangin thu thareng ma hriat ani lewa nimin mei ni hi zan da ruk vel tang khan anin kap tran ta ani he in ka na hian sipai lam pali an thi to a din mun chezo ka an ding me kani hliam tuar anom nual bok nin an soi khovel mun hranga Myanmar democracy tundin lengiatin kongzo ania heng mi ta hi tu tenge an ni Myanmar lama tanga an soi fia na hi ihan chiar chuak te ang Global Myanmar Spring Revolution Day 2nd May anni hi Myanmar ma piang le selian anni mi alawa Myanmar khua le tui citizenship nei po anni chuang lawani anjinga tel tle ma zong then khatte chu Myanmar ma hian tourist angin voi khatte chu an lo jin to mana ma se an sarkar ro chuan mi hring hi mi hring taka enin aram mi puite chu mi hring dikna chanvo zong kim chang takin an don tira mi pui thlantlin mi puite sarkar mi puite ta na ram rong bo saktu hruai tu tha an nei bi kani hlei nei le ra be na laka zlen na pum hlum nei ve thei turin min du saka kan ma khua eng turin min pui anin pe reng thin ani ti du da tur mek thina huwa ma nun mang mek Myanmar mi puite zinga hian an chin lai lung du te an tel hek lawani heng tui pui ra la tanga namdang keini ne na chi le kuanga inzom na nei reng lo te ma in an mi hring puite chunga sipai te ngai saktua le mangang te chunga khongai na le zangai na an lan tir chuan keini chin nung chuak zo fazaleng khovel mun tin om zong te hian Myanmar ma zo fa te tor na hi kan lam chhia bi karing lo zo na thlak ral tlan te le Myanmar ma democracy ra be tur te tan zo fa mi mal tin hian kan theina theu mangin ke kan pen theiani namdang ma in zalen na lam tluang kong min zo puilaya chin lung nau fa dik tak thi le ruam khata dam le tlang khata tia nun na thap tak mewa sual se payan dolaya voi khatte po zalen na du tu te thlop zonga tong chuak lo le che chuak mi alo mani ma sial le I sik ching min ong hlai na le apol te hi zan chang threwe takang mo tin an ziak chuak ani ke new sipai officer chuan Myanmar sipai min ong hlai na ten thlona manga min do hi thil tharani lawati Burma sipai ten thlo theina manga min bai hi thil tharani lo tin KNU army officer chuan a soi karen sipai te omna KNU mun pangana om sipailal shomu he chuan thlo theina manga KNU te min do hi an tan thil tha ani lo thu soin Burma sipai ho chu hnuai lama Indo an chak to lo le an that le ma wangin
thlona mangin min beizo kani ati Burma sipai ten dan lawa ram thu nei na an pong lak nu tangin Karen sipai ke niu tele Burma sipai te Indo na chu ana se zela March thla atangin April thla thlengin Indo na chu a om rengani Burma sipai ho te chuan thlona mangin Karen ke niu te om na chu an do ani ma se ke niu te chu tlom chung lovin thlona manga an do chu an ton thina ni thu an soizo kani Karen ke niu sipai officer Shomu hi chuan Burma sipai ten thlona manga min do hi kan tan thil thar ani lawa thlona mangin voi tam tak min do to ni atia ma se kan to te po ati sai phalo ati lei hnuai lama Burma sipai general min ong hlaina sipai te chu an that lem ba ka sipai an nei dei to lawani tina soibok anu kharnan KIA te tangkai zele fakan phuzia Myanmar mi puite nan soi hi I han chiar chuak te ang KIA hnam sipai te ral do tura an thil phurit em chung poa tingtang tumin an han zai thei chu ania ral kuta thi thei an ni ti po anin hrewe renga ral do tura an ken pen hian kan hne na nang omang che engtika ma min kalsan suang che nena min chan ti rang che kan thi ani chuan yang chung nuama minom ti rang chelal pa ti hi an thu le hla chu ani ber ani KIA te lalpan veng him chewin nena ro pui tak chan tir cheu ro se ti in mi pui te chuan an nam pasal tha te fakna tong kam an chak chuaka chuti rual chuan ke niu tle rol duam tak tak an nun na tha pa ram ta na ron pen chuak te po soitelin heti hian fakna oka an chu ani ke niu nula du om le mel tha ramta na inin pumpe ka lalpa tri tu te hi in za om kan van ti tak em in za om ngoi ani in kal zel na tura po lalpan he na chantir zel cheu sela kan ti thei om chun tong trai na in kan pui zelang cheu ramta na inin pek na ai ma ro pui zual le mi pui te hi pa hne zual tu chu lalpa in tri na hi ani kan ti lo thei lo aro pui e mani tin an soi ani ole khati zong kha Myanmar chanchin thar kan puan thei te chu ania Mizo official channel thlir tu le ngai tha tu zong te in zawa ya chunga kan lo me